Yo, Akon. What up, D? You coming or what, man? Nah, I got a lot on my mind, man. I'm gonna let y'all go ahead, man. Alright. Hamaze iminsi humvikana urusaku rw'amasasu mu ntambara Amerika na Israel byagabye igitero bihuriyeho kuri Iran. Mu gihe Tehran irimo kwihorera, tariki 28 Gashyantare umwaka wa 2026, Amerika na Israel byagabye igitero kuri Iran. Mu gihe Perezida Donald Trump avuga ko ibikorwa binini by'imirwano bikomeje kuba. Bibaye nyuma y'uko Minisitiri w'Ingabo wa Israel Katz avuze ko igihugu cye cyagabye igitero cyo kuburizwamo kuri Iran. Mu gihe ingabo za Israel zivuga ko mu kwihimura Iran yarashe ibisasu bya misile ku butaka bwa Israel. Ni iki Amerika, Israel n'ibihugu by'Abarabu bifuza mu by'ukuri kuri Iran? Ngibyo tugiye kugaruka muri kiganiro cyacu. Dukurikire ku muyoboro wacu wa YouTube Augustin Official, ukore like, share na comment, tujye tubana. Nitwa Nsengero Augustin, mbahaye ikaze. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yashishikarije abanya-Iran bo mu moko yose kwitura cyangwa kwikuraho umutwaro w'igitugu no gushyiraho Iran irangwamo ubwisanzure n'amahoro. Perezida Trump yabwiye abanya-Iran ko isaha y'ubwisanzure iri hafi, abasaba gufata ubutegetsi bwangu. Amafoto agaragaza umwotsi uzamuka hejuru y'umurwa mukuru Tehran wa Iran mu gihe ibisasu byumvikanye mu mijyi itandukanye yo muri icyo gihugu. Amakuru avuga ko ibiro by'umutegetsi w'ikirenga wa Iran n'ibiro bya perezida i Tehran nabyo byarashweho. Mu kwihorera, Iran yarashe ibisasu muri Qatar, Bahrain, Kuwait no muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Iran yasezeranyije ububasha bwose bwo kwirwanaho. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi avuga ko igihugu cye kizakoresha ubushobozi bwose bwa gisirikare bwo kwirinda bujyanye n'uburenganzira bwacyo bwo kwirwanaho. Itangazo rivuga ko Araghchi yaganiriye kuri telefoni na bagenzi be bo mu bihugu nka Saudi Arabia, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar, Kuwait, Bahrain na Iraq, ababwira ko Iran izakoresha ubushobozi bwayo bwose bwo kwirwanaho n'ubwa gisirikare bugengwa n'uburenganzira bwemewe n'amategeko yo kwirwanaho mu kwirinda ubusugire bwayo. Minisitiri Araghchi yibukije ibyo bihugu inshingano yabyo yo kurinda ikoreshwa nabi ry'ibigo byabyo n'ubutaka bwabyo, bikozwe na Amerika na Israel mu gutera ubwoba ibindi bihugu nk'uko iri tangazo ribivuga. Amakuru yo mu binyamakuru bitandukanye byo muri Israel avuga ko Israel yafunze ikirere cyayo ku ndege za gisivile nyuma y'igitero cyo mu gitondo cyo kuri wa gatandatu. Ibiro ntaramakuru Tasnim byo muri Iran bifite aho bihuriye n'umutwe wihariye wa gisirikare mu ngabo za Iran witwa Islamic Revolutionary Guard Corps byatangaje ko ikirere cya Iran nacyo cyafunzwe. Amerika imaze igihe kinini yongera igitutu kuri leta ya Iran kugira ngo yemere amasezerano mashya kuri gahunda yayo ya nucleaire. Ku wa gatanu, Trump yavuze ko atishimiye aho Iran ihagaze mu biganiro kuri nucleaire. Ibitangazamakuru byo mu mahanga akenshi byangirwa kujya gutara amakuru muri Iran, ibyo bikabangamira ubushobozi bwa Amerika mu kubona amakuru yibera imbere muri icyo gihugu cya Iran. Reka ngaruke turebera hamwe operasiyo Israel yise umutonamo w'intare. Yo, this one here goes out to all my players out there, man. You know, that got that one good girl. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko ubutegetsi bwa Iran butagomba kugira intwaro ikirimbuzi za nucleaire. Mu itangazo yasohoye, Netanyahu yagize ati: "Bavandimwe, abaturage ba Israel, mu kanya gato gashize Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika twatangiye operasiyo yo gukuraho inkeke ku kubaho kwacu, iterabwoba n'ubutegetsi bw'iterabwoba muri Iran. Nshimiye inshuti yanjye ikomeye cyane Perezida Donald Trump kubw'ubuyobozi bwe bwanditse amateka. Mu myaka 47 ishize, ubutegetsi bwa Ayatollah bwakomeje gutera hejuru ngo urupfu kuri Israel, urupfu kuri Amerika. Bwamennye amaraso yacu, bwica abanyamerika benshi, batsembatsemba abaturage babwo bwite. Ubu butegetsi bwica
bw'iterabwoba ntibugomba kugira intwaro kirimbuzi za nucleaire zatuma bushobora guteza inkeke ku nyokomuntu yose. Igikorwa cyacu duhuriyeho na Amerika kizatuma habaho uburyo bwo gutuma abanya-Iran b'intwari bafata icyemezo ku buzima bwabo. Netanyahu yashishikarije abanya-Iran bo mu moko yose kwitura umutwaro w'igitugu no gushyiraho Iran irangwamo ubwisanzure n'amahoro. Yinginze abanya-Isiraheli ngo bakomeze gukurikiza amabwiriza bahabwa n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo. Avuga ko mu minsi iri imbere muri operasiyo yise The Roar of the Lion cyangwa umutontomo w'intare tugenekereje mu Kinyarwanda, bizasaba kwihangana no gushikama. Ati twese hamwe turi kumwe, twese hamwe tuzarwana, kandi twese hamwe tuzatuma Isiraheli ibaho ubuziraherezo. Ni ibiki bikubiye muri operasiyo Amerika yise uburakari bukabije? Then one day she can't take it no more and decide to leave. Yeah, I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Could've sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go back. Mu butumwa bwa video y'iminota 8 yatangaje ku rubuga nkoranyambaga Truth Social, Trump yavuze ko Amerika yatangiye ibikorwa binini by'imirwano muri Iran mu gitero yise Operation Epic Fire cyangwa igitero cy'uburakari bukabije ugenekereje mu Kinyarwanda. Yavuze ko kugeza ku wa gatandatu icyemezo cya nyuma kijyanye no kuba Amerika yatera Iran kitari cyagafashwe, ariko yongeyeho ko atishimiye aho Iran ihagaze mu biganiro kuri nucleaire. Trump yavuze ko Iran idashaka kugira ibiganiro, ashimangira ko Iran idashobora kugira intwaro kirimbuzi za nucleaire. Mu itangazo rye ku rubuga Truth Social, Perezida wa Amerika yavuze ko Iran yagerageje kongera kubaka gahunda yayo ya nucleaire no gukomeza gukora misile ziraswa kure, ubu zishobora guteza inkeke ku nshuti zabo nziza cyane no ku nshuti z'i Burayi. Ingabo zacu ziri mu mahanga ndetse zishobora gutahuka vuba kugeza ku butaka bwa Amerika. Yavuze ko Amerika irimo gukora igikorwa kinini cyo kwirinda ko iki gitugu kibi cyane cy'ubuhezanguni giteza inkeke Amerika. Ati twashatse kenshi amasezerano, twaragerageje. Yongeyeho ati tugiye gusenya misile zabo ndetse dushyire hasi ku butaka uruganda rwabo rwa misile ruzasenywa burundu. Kuri manda ye ya mbere, Trump yikuye mu masezerano ya nucleaire hagati ya Amerika na Iran yo mu gihe cy'ubutegetsi bwa Obama, nuko asubizaho ibihano byaheshegeshe cyane ubukungu bwa Iran. Mu mwaka ushize ubutegetsi bwa Amerika bwongeye gutangira ibiganiro bigamije kugera ku masezerano mashya na Iran mbere y'intambara y'iminsi 12 hagati ya Iran na Israel. Ibiganiro biziguye i Geneva mu Suisse hagati ya Amerika na Iran byabaye mu iki cyumweru. Impande zombi zivuga ko intambwe yateye iganisha ku kugera ku masezerano. Washington yakomeje kongera igitugu kuri Tehran ngo yemere amasezerano mashya kuri gahunda yayo ya nucleaire. Trump yakomeje kuvuga ko Amerika yiteguye, ifite ubushake ndetse ifite ubushobozi bwo gukorana umuvuduko n'urugomo bibaye ngombwa. Mbere ubwo yarabajijwe niba ubushyamirane bushobora kugeza ku ntambara yaguye mu karere k'uburasirazuba rwo hagati, Trump yabwiye abanyamakuru mu busitani bw'imbere y'ibiro bye White House ko buri gihe haba hari ibyago. Yongeyeho ati igihe habaye intambara haba hari ibyago by'ikintu icyo ari cyo cyose, kibi n'icyiza. Ese haba hari ibitero bya Iran ku bihugu byo mu karere? Ever since my girl left me, my whole life came crashing and I'm so Idoha mu murwa mukuru wa Qatar humvikanye ibisasu mu gihe Minisitiri w'Ingabo wa Qatar yavuze ko yafashe misile nyinshi uko bigaragara zerekezaga ku kibuga cy'indege za gisirikare cya Al Udeid cya mbere kinini cya Amerika muri ako karere. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Qatar yavuze ko ibyo bitero ntacyo byangirije. Ibi bisasu byarumvikanye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, United Arab Emirates, muri Bahrain no muri Kuwait. Ibiro ntaramakuru bya United Arab Emirates byavuze ko umuntu umwe yishwe nyuma y'uko icyo gihugu gifashe misile za Iran.
Muri Bahrain, ibiro ntaramakuru bya leta byatangaje ko misile zakubise ku kigo cya gisirikare cy'ingabo zirwanira mu mazi z'Amerika, kikaba ari icyicaro gikuru cy'amato y'intambara y'Amerika azwi nka US 50 Fleet. Ntibasobanuye ibyangiritse. Mbere Iran yari yasezeranyije kurasa ku bigo bya gisirikare by'Amerika mu karere igihe yaba itewe. Leta y'Ubwongereza ivuga ko idashobora kubona intambara yagutse mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. BBC yumva ko Ubwongereza nta ruhare bwagize muri iki gitero. Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika uratanga impuruza ku ntambara hagati ya Amerika, Israel na Iran. Abayobozi b'ibihugu bya Afurika baburiye ko umwuka mubi ukomeje kwiyongera mu burasirazuba bwo hagati ukomoka ku makimbirane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel na Iran ushobora guhungabanya umutekano w'isi no kwangiza ubukungu bw'umugabane wa Afurika. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yasabye impande zose kwifata biganisha ku gusubukura kwa diplomasi. Amenyesha ko umwuka mubi ukomeje kwiyongera ubangamiye cyane amahoro n'umutekano mpuzamahanga. Atanga urugero ku mateka ya Afurika y'Epfo. Ramaphosa yavuze ko amahoro arambye ashobora kugerwaho gusa binyuze mu biganiro, ubutabera no kubana amahoro. Televiziyo N12 ya Israel iratangaza ko ingabo zirwanira mu kirere z'icyo gihugu zishe abategetsi bakuru 30 ba Iran, barimo n'umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ali Khamenei mu gice cy'umunota umwe gusa mu gitero cya mbere ku mwanzi wabo wari umaze igihe kirekire. Ku rubuga rwayo N12 abanyamakuru bavuga ko abayobozi ba politiki n'umutekano ba Israel bashimangira ko turi mu ntangiriro gusa kandi ko tugifite ubukangurambaga bw'iminsi mike imbere yacu. Ibindi bitangazamakuru bya Israel bigaragaza igenamigambi rinini n'ubufatanye bukomeye hagati y'igisirikare cya Israel n'icya Amerika muri iyi ntambara, ndetse n'ubuhanga buhanitse bw'ubutasi bukoreshwa n'ibihugu byombi. Ariko mu butumwa yacishije mu gitangazamakuru Israel Yof, umusesenguzi mu by'ingabo Israel Yawom araburira ko icyuho gishobora kuvuka vuba hagati ya Amerika na Israel. Israel ifite kwihangana kose n'ubushake bwo gukurikirana iyi ntambara mu minsi cyangwa ibyumweru byinshi, wenda igihe kirekire kurushaho. Ati ariko ntibaragaragara ko Trump afite urwego rumwe rwo kwihangana n'ubwenge. Kuri Amerika iyi ntambara y'amahitamo, ariko kuri Israel iyi ntambara y'ubukene. Ibi ni ibyavuzwe n'umunyamakuru w'inararibonye naho Barnayo mu kinyamakuru Yedioth Ahronot. Nubwo perezida wa Amerika Trump ashyigikiye iyi ntambara byimazeyo kugeza ubu, aravuga ko hashobora kuba akaga kuko ibitekerezo bya rubanda bya Amerika bishobora guhinduka kuri Israel. Reka ngaruke mu kanya turebera hamwe icyo perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze kuri iyi ntambara. My whole life came crashing and I'm so long, Mr. Long. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko yihanganishije Iran nyuma y'urupfu rw'umutegetsi w'ikirenga Ali Ayatollah Khamenei, nk'uko bivugwa n'ibiro ntaramakuru TASS bya leta ya Moscow. Putin yavuze ko iyicwa rya Khamenei ari ubwicanyi bw'ubugwari buhonyoye amahame yose ya kiremwamuntu n'itegeko mpuzamahanga. Uburusiya busanzwe bufitanye ubucuti na Iran. Umwaka ushize ibihugu byombi byemeje gufatanya mu bya gisirikare kandi basinya amasezerano y'imyaka 20 y'ubufatanye. Mu byumweru hafi 2 bishize, Iran n'Uburusiya byakoze imyitozo ya gisirikare mu mazi mu nyanja ya Oman no mu majyaruguru y'inyanja y'Ubuhinde. Gusa Uburusiya bufite indi ntambara bumaze imyaka burwana muri Ukraine ishobora gutuma bwirinda kwinjira mu yindi ntambara yo gutabara inshuti yabwo Iran. Perezida wa Iran yavuze ko bateganya kumena amaraso no kwihorera uburenganzira. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yatangaje ko kwica Khamenei ari intambara yeruye ku Bayisilamu, by'umwihariko abashiyite mu mpande zose z'isi. Mu itangazo ryashyizwe ku rubuga rwa leta ya Iran kuri Telegram, Masoud yavuze ko Iran iteganya kumena amaraso no kwihorera nk'uburenganzira n'inshingano yemerewe ku bakoze n'abatumye habaho iki cyaha cy'amateka. Yongeyeho ko Iran
izakoresha ibishoboka byose mu kugeza kuri iyo nshingano ikomeye. Perezida wa Iran ashyirwaho n'umutegetsi w'ikirenga w'iki gihugu kandi agafatwa nk'uwa kabiri nyuma ye, nubwo ububasha bwose buba bufite ahanini n'umutegetsi w'ikirenga, gusa nawe afite ubushobozi butandukanye mu miyoborere y'igihugu. Hashyizweho umugaba w'ingabo mushya w'umutwe wa Iran Revolution Guard Corps (IRGC). Hagati aho, ishami rikomeye ry'ingabo za Iran rizwi nka Iran Revolution Guard ryashyizeho umugaba mukuru waryo mushya, Ahmad Vahidi, nyuma y'uko General Mohammed Bapour wari ukuriye IRGC yishwe mu bitero by'indege za Amerika na Israel kuri uyu wa gatandatu. IRGC ni umutwe ufite ingufu zikomeye mu gisirikare, politiki n'ubukungu bwa Iran, kandi itandukanye n'igisirikare gisanzwe. Aba ni bamwe mu bategetsi bakuru batari bake muri Iran byamenyekanye ko bishwe mu bitero byagabwe ku wa gatandatu kuri Iran. Aba barimo Ayatollah Ali Khamenei, umutegetsi w'ikirenga wa Iran, wishwe n'igitero cya misile kuri uyu wa gatandatu. Televiziyo ya Iran ivuga ko umugaba mukuru w'ingabo z'icyo gihugu, Abdurrahim Musavi, nawe yishwe mu bitero by'indege. Tehran yanemeje urupfu rw'umukuru w'ingabo za Revolution Guard, General Mohammad Bapour. Itangazamakuru rya leta ryanatangaje ko umukobwa wa Khamenei, umukwe we ndetse n'umwuzukuru we bishwe muri ibi bitero. Isoko y'amakuru yo mu rwego rw'ubutasi n'iyo mu gisirikare yabwiye CBS News ko muri rusange abategetsi ba Iran bagera kuri 40 bishwe muri ibi bitero kugeza ubu. Shimiye byimazeyo wowe wafashe umwanya ugakurikira icyegeranyo, by'umwihariko wowe wakoze subscribe. Dukurikire buri munsi kuri channel yacu ya YouTube Augustin Official, tujye tubana mu byegeranyo bitandukanye. Bashimiye byimazeyo, naho ubutaha. I have nobody.